Cha amalangeni asibongeni njengoba sebabongile lebasikhulumele vele phela ekuqaleni malangeni kambe kusukela kambe nasithunywa ingonyama athi asithe sitobika lapha athi umdlalo sale icalwa yonke kambe idlaliwe ke njengoba sebashido sebakhethekile ke labo kumbe mhlawumbe kambe bekade kwathi uNkulunkulu ukuthi kambe kawugcine kubukelwa bobani kambe stadium nalolu valo nje kambe lengiva kambe balusho uthi nalo alivalo ngithi engabe ngiluphi lolu valo vele kambe libaluqalako njoba ngicabanga ngathi munye lesingamkhalela lokuthi cha yena akazange asayingenele keba noma kube mhlawumbe angazange asayingenele ekugcineni abe babona labanye naye utawuqina angashaya uvalo lwani ngoba phela washaya uvalo uqeke emadolo itawuphunyuka vele uyawusalela khalela abani ke kambe kulaba le kambe khayensi kambe sibathandazana ukuthi kambe nathi sibhekele kambe liqembu lethu ukuthi kambe liwini bekunene kafishane ngicabanga ukuthi kude lo ngaboni ukuthi yinto lemcoka kumbe mhlawumbe lokuhlangana nalokuthi asikunakeni lokuthi noma lenkomishi sonke beleni besiphethwe oluvalo ukuthi iyawuqhubeka yini lo 15 million losabekiwe lomuhla siyambona enzi uyini ushoni kithi thine kambe lesidlala ibhola na kithi thine kambe lesigidza emasiko le mali ikhomba lithemba lelingqono kambe kuletikhalo kambe letikhalekako emidlalweni yonke kusho ukuthi ke kambe lelithemba leli asilivume ukuthi ngithi lesingalenda kambe liphumelele kusasambe emhlabeni ugcine kumbe emhlabeni sekungqono kakhulu kumbe emhlabeni ugcine kambe sekungqono kakhulu futhi kukithi kuthi kambe ngebudlabha bethu siphunyukelwe ngilento lenhle kangaka mina ke awungatikhalela maswati kuthi kubo thina ngasho sibe mhlabeni kuyawuthase kufika esigabeni sekuphunyuka kubo uphunyuka hlangabeza asanjinjiwe ngoba nangathiwa kumbe mhlabeni kuqhamuke ebudlabha kithi thine lesidlalako noma kumbe mhlabeni kithi thine lesibuke vele empeleni bonke labale badlalako noma ke kumbe mhlabeni kithi thine kambe njengetibukeli kube ngiloyo kuthi hey kambe phuma ubhekele bathi hayi siyekele ngaloko wena asiphume sibhekele siyekele ngakona hayi ukuthi bathi siyekele ngakona lokho ukuthi yini ukuthi abafuni yini ujabha kwengqondo nenhlitiyo umuntu aphelelwe kambe ngimoya ukuthi kona le stadium ngathi kambe ngiyawufunani jo le stadium kambe ngifikile ngakhanza kuliwe Sathane ke ukhona mithe leminyaka kudlalwa kukuhle asimati ukuthi yena nangabe kumbe abebhaqile koneni ubhaqe nabantu lapho ahlethi khona ingoti lengasivelela umzukwana iyawusivelela ngoba ngiyakholwa ukuthi ayitusivelela lo nyaka kodwa ke umuntu ukhulumela ukuthi umuzu kuyawuvela iyabe yatiwa ngibani ngoba nenkukhu akusho ukuthi italela liqanza namhla liqhotshoselwe namhla ilitalela lomhla laqhotshoselwa ngale lavikile la kuqizana ukuthi asihlaleni siqizeni ngithi thine vele empeleni lesibukela amaqembu asihlolani ingqondo yethu ukuthi simunye yini na ngulaba labadlalako kambe lebadlala kumbe emhlabeni lakhathi simunye yini ngengqondo na ngithi thina kumbe emhlabeni lesibukelako ingqondo yethu ihlangene nikufisela live ukuthi alikhule kambe liyembili ngoba munye wethu wabheka eceleni
kambe kawubuyela etukwalisi lengisho ukuthi ye hawu cha sababona kuthiwe kuphila lokho. Kafishane umuntu uyabonga kumbe mhlawumbe bekunene kuthi mithe leminyaka kambe vele kusenjetwa naye lohlala esihogweni netingilosi takhe. Ngicabanga ukuthi kambe sifakazana nasongana lapho ukuthi sithi akahlale lesihogweni sakhe wekunene uyawuthola nje ilanga lakhe uyawuphuma naye hamba abuse lapho kumbe mhlawumbe awubusa efike khona. Kodwa ke lo muhla naye nje kambe beni imidlalo kodwa kuqala ngabo October namhla sekuze kambe ngileli langa leli boba bathi uyahamba ngalapho ukhanze egqwele ema ground boba bathi uhamba ngalapho ukhanze egqwele ema asati ke kuthi ngabe kumbe njengoba nithi nyalo kambe vele empeleni ngemtsha wendoda kuyawuthiwani asitoba sincane stadium kambe sabangana stadium batawubekwapi keba yebo phela abahamba eminyakeni lophelile ilitulu lina lapha ngabathi ubona kugqwala khona lapha eshashalazini kambe la kungena sambulelo khona enhloko. Umthandazo ke uthi eMaswati natawuqhubeka nalo moya lelesi ubonile letifunzeni ngoba nini umonakalo kube bekade ungazivelela kumbe mhlawumbe ngaqala ukuthi mhlawumbe kwekhuthwe khona le yebo kona kube mhlawumbe kwevakala ukuthi heshe waswa live kambe sepinze kambe selekhutana ukuthi oqa vele naku kambe sevele liqondisana kwekhutana kambe nesiphosiso eMaswati asathi cha siphosiso ke lesi hayi cha ke lo bekade enda ngengani ke lo cha kukhona la kuqonzile ke lo cha lona unekwakhe nje yedwa latiwa ukuthi unako angete ke naye ke kambe belini adwanuta embi kwelive simbuke ukuthi cha ufanele sitamkhumbuza ukuthi nzanga yethu nangabe kube mhlawumbe sebugqwele sisu sicela mane uyokunathela lapha ngaphandle msubunathela lapha ekhathi kambe groundini lapha sibheke ukuthi yonke lemidlalo uyabe uyagidza dati ukuthi ulifa lalelive uyawubudlala ibhola dati ukuthi ulifa lalelive ngeke wathi ke lokudlala mine lo yami imali lo itawinwa ngimi imali utawudla wedwa yini njoba nami ngitabe ngikhona la qadzini kwakho utawusikaliqatha nami utangisikela ngaphandle ngasho sibe mhlawumbe uyemanake kafishane bekunene kuthokota kwethu thine vele empeleni kambe silibandla solo nasibambisa kusukela sihlala siseluvalweni baye bahluphe nje laba bebhola naseyingwenyama eshito ukuthi akusenjedwe khanze sebashata incingo hallo uqalwa nini hallo sihe nini ujakeni hlala phansi kutawufika ukuthi ngoba ngazi ukuthi kambe sokungahlaphana kawudlalwa kungavele kudlalwe la ngalinye kuphele konke la ngalinye kambe kutoba bete lengoti ukuthi hey nakwasekonakele ini ngoba ngubani mbamba lo ngaba nesibindi sekuphendulana nelive la ngake kuthiwe naku konakele singasho nje ukuthi cha nine bekunene akubuye labe maqembu lebabukela amaqembu ngeke sokusho lokho kuba indzaba idla kini nine bandla ukuthi kuphunyuke lokhu kambe bekade nibukani ngoba la khona mhlawumbe lokhu kuphunyuke nje budlapha benu kuthi ngini lele ndlaphatile kuze kubonakala into yebantu keba ke kambe siyabonga ukuthi uNkulunkulu longehlulwa lutho solo uhleti nani niyasibambisa imihla ngemihla lana into lebhlungu ebholeni kanza kusuye ebholeni phela nakhona lama acembini elwana nani
lawe ekhaya nje namhlabe kambe bekuphethe lo uthi cha asengimejwayele lo sebamtshintshile lo sebafake lo uthi uyamjwayela lo osebamtshintshile lo sebafake lo hehene bakithi onke lamalanga kanzi ngitshintshwana kuze benjani kuyaba ke uyabona athi buhle bakhona kambe mnanzi bakhona ngiyona indlela kusinyetwa ngayo kepha maye kuhle ukuthi umuntu umejwayele bengunene angisho ukuthi phela bese nithatha lokho uthine abantu bebelwanana kepha nje ke silibandla kuyasilimata ngoba bantu noma usebenta nabo abafanani lo munye ukudonsela eqinisweni asiphume sidonse kama sibhekele lo munye uthi athi nali iqiniso uthi uyalihlola leliqiniso hawu lo ngazi ukuthi kuyaba kunemgodi lengembili liqiniso njani kuyaba nje phela kunikwe yena ukuthi angisebende naye ugcina ulalela phela vele nangafuni ukulalela into awulalela bani ubunikwe yena kambe bunanzi ke kambe lesibukhanza kambe ebholeni nathi thine kambe lesifika unye sabona cha lolu lwimi sigcine silwati ukuthi lusenjedwa njani lele kuthiwa kambe basawugangathana engabe uNkulunkulu unike bani emkhathini wenu kepha sibonga lokuthi nonke nimamatheka kamnanzi nje yabona ukuthi inhlitiyo ngiloyo uthi cha umthandazo wami ukahle kafishane nje kambe empeleni umuntu angacela ukuthi sonke thine lesibalandzelako ngamunye phela asingathi nje siyawumemeta kuphela le stadium maye kumnanzi lokumemeta maye umnanzi kambe lo msindo lo le kepha asibathandazise kube ngumthandazo mbamba ukuthi kambe athi umuntu nje ayibhadala imali yakhe kumbe kutawuthenga amathikithi kumbe kutawubhadalwa egedeni kumbe kutabanjani athi Nkosi Jesu Kristu wezulwini le mali angibhadale egedeni le kodwa ngithi ngumnikelo wemthandazo engatini ya Jesu ukuthi liwine liqembu lami amen ngoba lo uthi nje yemake nginikele imali sengiyahamba sengele bholeni ungathi le bholeni uyayilahla le mali kanzi bamba kumthandazo welive lo lapho ke uyawuba nesibinzi nese kuthi hawu nase ubuyele ekhaya kepha ngithandaze kangaka simakathe vele ngehlulekile aphendvule na uNkulunkulu uthi cha awukwehluleki inzanga yethu indzaba nje isekuthenini bani bese ngimbusisile ungakawucela lo mthandazo wena bekutawuphambana athi inkomishi kube ngiphikise lo mthandazo naleti busiso lesengitendile siyabonga nje emalangeni ukuthi nelibandla labodzadze kuthiwa nalo kambe sibukela lapha uyabona ukuthi vele empeleni lo msebenzi uyakhula na ukhulako ke kodwa bevele konakele phela lokuthi kusale bomake masokisi ungaba yini emhlabeni ngaphandle kwabomake ngoba phela bomake ngilona lidondolo lokwewela nase kumatima nje sibeka bomake la ngembili awubone empeleni bamamatheka kanye kuvuleke emagede siyabonga bonkosi impela umthandazo nje semunye kokuthi inhlitiyo tethu bonke labadlalako nanani niniphethe emacembu niyawati emaswati ukuthi uma agcwele lapha estadium asuke afakaza ngoba umuntu ngeke umsike uyibone inhlitiyo yakhe kodwa ke lokugqwala lapha kusuke kukhombisa ukuthi luthando ngebhola inganani sesibonga nje emalangeni kokuthi kumbe mhlampeni uNkulunkulu utalisikelela live kulwananana ingonyama ethiteke bekunene sinibikele ukuthi kambe seyihlethi nanayo nje itabe ilinzele ukuthi kuthiwa ke kambe sale ilisho inilanga noma kumbe mhlampeni kunjani nase sebahlulene laba lebantu awuhlulana
Keba ke ishito lokuthi incesi kulolo tawusala. Ngoba nayo kumbe mhlawumbe beyingafisa ukuthi ibukele lolosele, kodwa ke ngoba uNkulunkulu utabakhethe lokuthi iyona ifanele ibukele bani, itawuhlangana nalaba lekhathi kambe sebakhethwe uNkulunkulu. Yathi ke vele benisibike bekunene ukuthi indlela lenhle Maswati onke asahamba aya lapho kawudlalolwa khona naselishito lelo langa lelo kusenyedwe kahle nene bekunene bayethe